Halo, ketemu lagi sama gue Double Mukbang. Hari ini gue mau mukbang ayam geprek sambal jengkol. Yuk langsung aja liatin gue makan. Waduh, nikmat guys. Gila. Kalau makan jengkol, lupa sama giliran tetangga guys. Bodo amat. Gila guys, enak banget.
Guys. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Sehat selalu.